بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبعد. مش سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشقاين وش دارقين يه مباركين سيرات مباركين زندقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رستهني درس سي هاشتميقا فما زانت رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص قرار زو هجرة دراتك وات أبو بكر الصديق رضي الله عنه شتا مدينة شمال نيمجا شتا جنوبا كوهيها مودا غار ثور همي غار ثورا بيتا چه ساي شاب ساي روج وكيسا ماشمازان چتو كافران شواز كو تشتاچه كو پادگري آت كن غار دپار رستا وهنشو أبو بكر الصديق وشي يا رسول الله يعني هنشو بساك بريشانة وشتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشي أبا بكر لا تحزن بريشان مبي بريشان بي رسول الله بريشان مبي بريشاني هميشة وشي إنسان بريشاني بي دقير سرا ترسي وتسرا تي الله سبحانه وتعالى قرآن أقوى إذ قال لصاحبه لا تحزن يعني رسول الله وتصاحب أبو بكر رضي الله عنه قوشتي لا تحزن بريشان مبي نقوشتي ما تورس شي تورسك إنسان وتسر تورسي بريشانك حزن عربية دقر سربي قوشتي من سرا بريشان مبي حزن مبي ما ظنك يا أبا بكر اثنين الله ثالثهما من تودوين ما يسومي الله سبحانه وتعالى سي روچ هم دا كامل بتا آخري سمي روچا رسول راه دا نفر عبد الله بن أوريقط همي مردك إجارة كتا كراية جبتا بيسا ودايا همي راها زان شاري سرا خريت ماهري بتا تو بيا خلاص ما تو امراه بين دركبه دراتك امراه بتا دو هشتريقوانا رسول الله أبو بكر أبوها زورتقا دو ماها بيسار هما وهدي رسول الله قواشتا تو مرا ترى صاحبها هما بري زورتقا شار واري انتقا برابرا همشي عبد الله بن أوريقط قد قرابتا دراتك راندا كجا شتا فدا شتا جيشتر كجا نيمغا جنوب نيمغا حتى أوغلوا في الجنوب شتا هنشو جنوب نيمغا بلي انقو هج مردم هج كس فكر نكي مردم يني مغراوتي هر كس مدينة راو چهمودا فدا جيبته كجا راه طريق الساحل دريان نيمغا بحر الأحمر نيمغا جيبته هم يراها هي هنشين راهي هج كس نراوتي يراها كم مردم يراها بزا فدا هم يراهي جيب درات شوش ومدينة نيمغا هم يراها شتا كافرة أنام يركو هركس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيجري بيارتي أبو بكر بيجري بيارتي زندق ببشه مردق ببشه آیا چین چو انام ده هست هشتر صد هشتر آی انامه همی راه شتا یمی روچه دراهین روچه راها بیتن یه شپا راها بیتن چه آت که یک بازاری دا یک بازار ملک نامنی مردک پهلوانی معروفی مشهوری که اینشی سراقة ابن مالك ابن جعشم شي معروفين يعني پهلواني بتا عربان توقع شو نامداري بتا وبدام يجي قوسا جنقا ساك يعني مثل تير كمان ساكين ماهرين بتا بلدين بتا ها نشاني شعر بتا مشهور بتا سراقة بن مالك الشي هنشو همي هبراشكو راهيم هميشه همي راهان چارگين شي ملك همي راه كبي بلكي همدان گوزا چه یک روشي یکیات گوشتی بیا مدير نفران شو درياني مقارا وقاين شو مدينة من هيالا همشان همي ما كامل قوشي إنا شي لوتي جايزة وات بزيري أنا ما قوشي شي إنا عشان مزانو مدير تغني دقرا ميدان شو الوقا وتعبسي جو وتسلاهي زو وتير كماني زورتا قوسي زو همشان دنباتك كمشان جرست رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر أمرها رستا رسول الله صلى الله عليه وسلم تي قواشتيا سراقة واپس برو تي آت كجا
نه واپس برو تا همه شیعات که تو انام لوٹه قریش انام جایزه لوٹه موزه تر بلکن تر موز رسی جن انام رسی برو سراقه ما یک روچه که کسرا بادشاه بادشاه فرس بادشاه تقریبا دنیا دو بحر بیتا وحدی نیم دنیا روما قوم بیتا قیصر بادشاه بیتا و نیم دنیا فارسا قوم بیتا کسرا بادشاه بیتا کشی کسرا یه وقتی کسرا یعنی جنگا چه روما گشتر بیتگن غالب بیتگن چه شتا شما رستگن کسرا یه وقتا یعنی نامدار گشتر بیتا گوشتی ما کسرا تاجا همه بادشاه تاجا آی اساوره همه بوحدی بادشاه نندی کرشی سره همشا من تر گوره تو گوره کنه که من دا گوش من صاحب تر دیا كان دا قال اگه سراقه ويا محمد تو تچگايه چه قوم قریش دو سه نفرن دو چشان تورسگايه چیرکانی ترا لوٹن بکشن ترا مردم نیه کسی نیه کمکی نیه تو منا کسرا تاج سواره من ده من اگور کنو نه فهمی هبرا وشتیشا هجومی کو سراقه هجوم کو الله سبحانه وتعالى ابسپا دومه من ريكان تو كمان بيتا تا كوندا وش الى الركب تا كوندا يه ابس سراقه بن مالك زانت وشتي ما اشياء نتونا بيقولون يه محفوظه يه يك امري غيبي هستي الله حفاظتك تقاشا وشتي يا محمد خلاص تدوا بلوت ما دركبون وما يعني ما زانوش ما نتونوش ما يسرا حمله بكنو وما هربش ما ورقي چیزی مساعده لوته مشمار دیو وشي ورق چیزا ما حاجتنا بس ما حاجت همشه عمي عنا الطريق چه بكا يعني هربا يكي ترى جوست كا يراها شون مدى ما قوش ما يدي تقا يراها سوج مدى ما قوش بقوش يعني همي كارا بكا قوش تيه كارا ما كانوا فدرت سراقة بن مالك رسول الله بدن وتي همي راه زو شتا همي راه روقايا آت كدهتي مردم بازيني ابسوارا زهمي قواني سراقة بن مالك ديتا سراقة تو ندي يراها كش ما يراها مهني بيداغو يراها چكس نيستن يراها كش ما پاد گوشن پورا همين گورا وگي گوشن يا هني ما آت كگو يا ميوت مردم بيتگن ده چكس نيسته اگش ما يني ما قبرو هنچو مردمي وت لابزي نوا همي لابزا بوريكو سراقة بن مالك شا رسول الله صلى الله عليه وسلم شغارا همي وهدي درات كان شو تن يه رحلة مزنية رحلة عظيمة رحلة الهجرين شي كجار وچا دوشنبه روچا اولي سال هجرة بچا يه سال مسلمانان سال شروع بتا همي رسول الله صلى الله عليه وسلم هجرته يعني مسلمان ما شما قوشين يه سال كجا ساله ما قوشين سال 1400 42 1442 يه سال پرچه 1000 همين چو سالين چه رسول الله هجرتي كتا همين چو سالين چه رسول الله درات كه مكه شتا مدينه فهي مهمه حدثيه مسلمانا اتفاق كتا ما وتسالا چه رسول الله هجرته كنه يعني اولا نشتا اجتماعكو عمر بن الخطاب رضي الله عنه شيء يا صحابي جماعه كتا قشت بها ما شما مزانيه واقعيه مزانيه حدثيه بتا اسلام توكا ما والتاريخ كم دا شروع كنه لهتي صحابه قوا پیداش رو چا لهتي روح ما هدي پیغمبر بتا رسول الله رندك درو متفق بتا شرطرين واقعه ما شما مسلمان وت تاريخ شروع بكنه اعلان كنه ما يشمل تاريخ المسلمان هجرة روچه همي هجرة روچ تاريخ مسلمان ودائما تاريخ هما چيزان يركنه حدث ببي عظيمي حدثيه مهمي حدثيه انسان زندگی توقع چیزی ببي مهمه حدث مزنيه ببي مردم يه تاريخها ياد كان نشمشي مسلمان ببي شا كافر ببي شا يعني مزنيه چيزان مردم تاريخ كا مزنيه حدثان سرا تاريخ فمسلمان اتفاق بتا صحابه ماش تاريخ كدي شروع بي ورسول الله هجرته فهم ده تاريخ ايه
هجرات هي رحلة تاريخ مسلمان تاريخ شروبي. فرسول الله صلى الله عليه وسلم درات شو ديمتر چا شپا شوتا دومي روچا شوتا چا دير واسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم ياك جاگهات کے بي انداز هني دم بورتا. فابو بكر الصديق ورسول صلى الله عليه وسلم شتا ياك جاگه ديتي کوه تلاری ساهیگی هسته. ابو بکر شو هما جاگاه رسول الله صلی الله علیه وسلم چی کو جاگاهی برابری کو ریکی برابری کتم همه چیزی هسته یر گفتن چه هوشتر سرا ها چیر کته همه جاگاه گوشت یا رسول الله بیا کم استراحت کنید. فرسول الله صلی الله علیه وسلم هم ده استراحت کو چو چاریتی گوشی بلکه مشپان که مردمی کسی گندو ها چاریت او یک مردکی رمگی گونی شو همشي كرا قشت ما مسافر ندى مرة كم مشير قشت بلد زورتي رودي قونتي ابو بكر الصديقة همشي ها دوشتي مثل شير زو آتك رسول الله كرا آتك رسول الله جيتي رسول الله وابه نشت رسول الله كرا همي شيري تزانا شير تي كتا قارما همي شيري ها جيتشتان بلي كلا سرد ببان ياك دوسي دانا قناي هم نايت وكامان كتا نا فجيتشتان چا رسول الله پادات كم مشير ها سردا وش بعد اندات رسول الله بنقول يا رسول الله بوار فوشي رسول الله هو ابو بكر الصديق شيء وشي فشرب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ارتويت وشي ابو بكر الصديق وشي رسول الله يشير وا مسير بتون وشي من تون هنشو شو بورا ابي من جان تو كار تچگن هنشو سير بتون كانما الري يجري في جسدي يعني ي مثل ها پورا هم پورا چون هچو پورا که پورا چو ساکتو نیک بی ورانده با یه احساس کن جان تو کار آیا گنه کش هچو ما احساس کن یه همه ری یه مثل تون رواقه چه من جانا چو پورا متدير نوانتا ورقايني كأنما الري يسري في جسدي كش هچو اشي دليل چونكي عظيمين محبة دوستي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتالي رسول الله صحابة دلال رسول الله وخاصة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وشو فشرب حتى ارتويت رسول الله ومسير بتون ها فهم ده راندها أبو بكر وآي أمرها وارت بدا جايدا بادات كان وتي مسيرها شو كامل همي راها مدينة راها رواقايا فشو بدا همي مدينة راها رواقايا ياك شاب دو شاب سومي شاب راسته ياك جاگاهی قدامي هستن ها بلوچا ياك لوگي هم دانشتا ياك لوگي يلوگ كه بدو نه بلوچ نشینه کنه بلوچ ماش مای گوشه هم دانشتا كان ياك لوگي ها ميتي لوگي چميدان ها هنا كردل نه بلوچ رو همي تنبوان نه فهم دانشتا كان جنينه ये जनीन नाम معبد اصل نام عاتكة معبد دانشتا ورمقي بسي دانيا مردا قونا شو تدير شرقاتي ادا نازيكا زمها كهت دير بورتقانتي باس كراستا ادا ابو بكر الصديق همي راه كير ابو بكر رسول الله مان بتمشي تنبوه نيشتن سلام ادا قوشتي بدا ساك درد بي معبد معبد اقوى قوشتي بباكشي ما سال هنچين سالي دوكالين سالي ما رمك درو دير شو تقام يعني باس ادانيا بلكن بي واحد قايم نزانو كدي قايم اشياء بورتقان دير بلكن هن شبينا باندا قايم نا فهمي سببا ادامي چنيستن قوشتا يه باس يك باسي همودا تنبو توكا قوشتا يه باس چين قوشتا يه باس کمزوری پسیه نادراه پسیه گورا مگا نتونی بروته به همشی هم دا میچی بیته خوشکی پسیه گوشتی شد تمارا اجازه ده ما یه پسا بدوشه جنین کنده گالگه گوشتی شاهد چی نیستن چی دوشه گوشتی اجازه گوشتی رسول الله صلی الله علیه وسلم آت سری دستی یرکب همه بوز سرا گوشتی بسم الله تبارک الله نه و همه پدن
وری جتانتی دست گوما هم بلاهین هیرانی هستن پور بیچه شیرا جنین و رسول الله صلی الله علیه وسلم و رسول الله امرها و پدا همشی ها پدا دوشتی پدا پوریکو گوشتی یشمایگه نه یشمایگه شیر کو رندا رسول الله صلی الله علیه وسلم پادات کن شوتا تيراها الوقا درات كان دومي روج ابو معبد كيتين شير قندي عجيب بي كيات كشير كشتوش مرة شير رسته جنينا معبدا قصة قوا قشتي شو مسافرات كجا ما هم ويت بريشان بيتقوم ما بيل ورتقوم ما باس رمق دير شو تجا قشتي شاشه يبوز شيء ما قو يبوز نادراه نتوني پاد بيتين رمقان توما نتوني براوتين قشاشه ما اجازه راندا دوشتگه شیر پور بیتا و توارت سیره کتا ها راندا دوشتگه یره کتا مش واسطه چطورینه فأم معبد یه حدیث توکا رسول الله گوشتی شه چطورینه شی نشان جه فش ام معبده گوشتی رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کو وتمارد واسطه ابو معبده يشي چين رانگي بیتا اسبيتي چو بیتا رشي چو ساك يعني باز بیتا اسبيتي ميدي سر ميدي دروس سياه بیتا ندراج بتا نقوان بتا نا شو شرنگ بتا وضاء بتا خبصورات بتا چد امراها شرتر بتا ويا امراها شي قون بتا هنشو هي امراها شي دوست بتا هج وتشام دير نكته چشيا چارتگي چه لوٹي چه نه لوٹي هم ادمان ها کوپه كتات كه هم رسول الله صلى الله عليه وسلم هم مردم حبرا باندازه بر تو بگند تدل نگوشي شي چارگا انگار بكان تو بگن تترساك بي انداز دوست بي فدراهي نشان قصي واشتا معبده ابو معبده واشتا اچا همشي اچا مكه مردمه همه مردك مكه مردم تاچه نانگاي همه مردك مكه مردم واشتا هر کسی شي ابو كشي انچو انا میرسي من هيال همشي راندا ابو معبد هردنه مسلمان بتا هجرتكو اتكا مدينة فرسول الله صلى الله عليه وسلم هم يراها درات روجه هم يراها شات كيك جاغا هي وادية وكا ها كوري وادية ها اتك هم يراها روجه ولا بريدة بن الحصيب الاسلمي هبتاد نفرة ها روقايا هم دق وزقايا بريدة بن الحصيب هبتاد نفرا أمراها قو بريدة بن الحصيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دته فرسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة كتين الإسلام بريدة مسلمان بي هي هبتادين نفر درو مسلمان بتا بني أسلم هبتادين نفر درو مسلمان بتا إشان نماز أقول رسول الله إشان نماز يكو همدا رسول الله نماز داتا إشان نماز بعدين دراتك رسول الله صلى الله عليه وسلم شو هم يراها ديتي رسول الله صلى الله عليه وسلم زبير بن العوام رسول الله دي ياك وادي نامني وادي ريم همدا ديتي لحتي مالي قونا ساماني قونا زبير بن العوام راندا ياك بوتشي رسول الله هديه دا ياك بوتشي ابو بكر الصديق هديه دا راندا قلت يا رسول الله ما امراه بتا فدرات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هم يراها كورة وقايا مدينة مردم هم الروج انتظار كنا درو مدينة مردم در كپان كايا مدينة آخر هم يراها مردم مهاجر چمكة كايا هم يراها كايا وشتا انتظار كنا هم الروج انتظار كنا كدي رسول الله كيته ما رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنده استقبالي بكنه هم الروج يا مدينة مردم در كپان كايا ديم وشتا چه ظهر بي روچ گرم بي نتونه بوشته واپس روان الوقا فدوشنبه روچه هني رسول الله كدي دراتك دوشنبه سوار بيتن چغاره دوشنبه هني دوشنبه روچه رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهر نماز رنده هم وحدي روچ ساك گرمه ها روچ برزه آسمان دلگاهه همي جاگاه رسول الله صلى الله عليه وسلم چدير مدينة بازار ظاهره
چکایت هر بچه مکه کایا اولی بازار مدینه کجا بازاره؟ قبه نزدیکه هنی قبه نزدیکه مردم انتظار وشته دل جنب بیتا مرچی رسول الله صلی الله علیه وسلم بالکنایته فهمی روز مردم واپس بیتا دوشنبه روچه ظهر نماز رانده هنی مشمه ساعت یکه روچه گرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة قباء نزيكات كرسي نزيك شما زانه قباء ماتش نزيكات ياك يهودية ماتش ترى كدير ديتي كدير مردم بيداغن زانتي يه همشين رسول الله صلى الله عليه وسلم شي مدينة مردم هم الروج كان انتظار كنا فتوارجة قلت يا معشر العرب جاء جدكم شماي ايش ها شمي بهت بادات شمي بهت آت كرسي شمي نسيب آت كرسي لقد جاء جدكم همي وقتي هر کس بدا میدان یکی ود سلاح زیری یکی ود زحمه زیری یکی تچی ود هر میدان کنه ماره استقبال کنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهمي ساعتها رسول الله صلى الله عليه وسلم كي رسي بازار قباء تيبي إن شاء الله ديم حلقة يقول والله تعالى أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.